Атаке. 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 Тегерейim. Атаке. Мүмкін болса ушул азапты мага тийгизбей өткөрүп жибериши. Атаке. Бирок менин эмес. Сенин каалаганыңдай болсун. Рим империясынын Кичи Азия провинцияларынын акими, Галилеядагы Рим прокуратору Понтий Пилат. Прокуратор кыжырлуу эле. Баарынан кызыгы өзүнүн чечкиндүү бир бүтүнгө келе албай маал катып отурганына кыжырлуу эле. Чын эле кызык да. Синедриондун өкүмүн бекитип берип, артык баш түшүктөн бошогондун ордуна минтип убактысын да күчүн да коротуп отурат. Иерусалимдин дин уламасын мурттар менен кошо чакыртып алып, өзүңөрдүн айыпкериңерди алгыла да, кандай бүтүм кылсаңар ошого жараша иш кылгыла деп колдоруна кармата бериш оңой эмеспи. Бирок антип жөн кутулуштан Понтий Пилатты бирдеме кармай берди. Дейингисин ушул маскара боз көңүл бурар немеби? Көзүңдү кайда чаптырып калгансың? Иудеянын падышасы. Алкалгы тегеренген сенин ажалың. Ал баарыбыздын үстүбүздөн тегеренип жүрөт. Аппендилигиң кантесиң? Падыша имиш. Пайгамбар имиш. Мунун убада кылган дөөлөтүндө пенделердин бардыгы тең түбөлүктө, теңдикте жашай берет имиш. Дөөлөттүн улуу бийлигине кимдер гана көз артпаган. Бирок мындай акылдуу митамчык элек болчу. Көрчү Эркулду. Мен Рим прокуратору өзүм кыялдануудан коркуп жүргөн нерсени ушул жүдөгөн еврей кыялданат деп ким ойлоптур?
Иудейлердің падышасы сенсің бі? Өзіңіз айтып тұрасыз, акем. Сен емне күтіп тұрады, білесің бі? Сен емне күтіп тұрады, білесің бі деп жатам. Білем, Римдің өкілі акеме. Бүгін мен өлімге қимақ. Ошон ойлай қалғанда азап ойым титрейді. Білем дедің. Білем дегенің азыр оздың желі ғана. Ооба. Ошоны білгендіктен ойлай қалғанымда азап ойым титрейді. Сөзді бөлбөгінде о дүйнөгө шашылбаган. Жетшесің. Байқостан сөзіңді бөлген болсам кечіріп қой, акем. Шашылғаным жоқ. Сені менен барлашсам деймін. Бірақ қозғалғы сөзіңден баш тартқаның жоқ та. Баш тартар ештемем жоқ, акем. Ал айтқандарым атамдың нұсқасы. Атамдың еркіменен болып, сөзін елге жеткіріш барсым. Хайыр әлі баяғы. Қаншалық ант қорыланғаның менен. Мен сенің ичи ойныңды аңтара көріп тұрам. Чын-чында келгенде. Атамдың сөзін елге жеткірем дегенің. Қара тамандарды бейбашты қаршы қақтауда. Өзіңе тартып алуда. Мен де адаммын. Бәлкім атаңдың сөзін маға жеткіріш парсыңдыр. Я. Римдің өкілі акеме. Сен азыраға зар емессің. Анткен азап чеккен жайым жоқ. Ошондуктан турмуштун башкача курулушун тилебейсиң. Зарлабайсың. Сенин кудуретиңде, Кудайыңда, ариетиңде бийлик. А бийлигиң болсо улук. Андан улуу нерсенин сага кереги жок. Туура. Римдин бийлигинен улук нерсе жок. Сен ушуну айткың келди окшойт. Ментип сен ойлойсуң, акем. Ментип акылдуу адамдардын бардыгы ойлойт. Кесар Кудай эмес, бирок Кудайдан жуда эмес деп бекер айтылбайт. Эгер башкача десең, ошол башкачаңа менин ынарымдырчы. Кана? Мен өкүл акими болуп турган Рим императору Тиберийдин атынан бул дүйнөнүн мезгили менен мейкининде кээ бир нерселерди өзгөртүп коюуга бийлигим жетет. Кесар Кудайдан кем деген оюңан баш тартасыңбы? Ал күнүмдүк бен да, акем. Бендекени чын. Бирок кесардын көзү тирүүсүндө адамдар үчүн андан ашкан Кудай барбы? Бар. Тирүүлүктүн башкача ченемин алып карасак бар. Кылымда адилеттик издегендер, кордук көргөндөр мага ишенет. Менин окуумдун үрөнү
Азап кезіліп көз жашқа суғарылған жерге түшкенде дүркіребеніп шығады. Жетшет. Уақытты қорату әмне қылауыз. Мұна ұшындан кейін мен Рим прокураторы саға еркіндік берсе дейсің бі? Римден өкіл акиме, менің еркіндігім сенің еркіңде емес. Сенің ордың айқас-шығашта керіліп тұру екенін. Өлім ғана сені тынчытарын мен эми түшүндүм. Жаңылышасы дөйлет акиме. Рух алдында өлім алсасы. Ne dedin? Ruh aldığında ölüm alsız. Ne dedin? Kulağın uqqanını ayttım hakim. Esne getirirler. Makul. Sen momun ellerдің başında aylantıp beybaşты kaşı kaktağan aram oylu azezilemez. Oluya değil. Keserdin. Bu dünyanın iyisi oluruna sen çek keltirip çatasın makul. Hanın Ayşenel. Бірақ айтшы, өлімге тартынбай баратқанда ишенгенің емне? Бел байларың емне? Десен емне? Өлімден таптақыр қорықпайсың ба? Жоқ, Римден өкіл акиме. Мұқач өлімді қорқып тұрама. Анамдағы кезар болайын деген түк ойымда жоқ. Анда шардың бүт аянттарына шығып тобо қыл. Өзіңді айыпта қалып пайғамбар екеніңді мойныңа ал. Өзің Сирияға же башқа өлкөге қуып кет. Аға мен өзім жардамдашам. Емне ұншықпай қалдың? Римден өкіл акиме. Біз екеуі ушунчалык эки башкабыз. Ошондуктан бири-бирибизди түшүнө албайбыз. Акыйкат курап, Кезар экөөңө пайда болуш үчүн мен Кудайдан баш тартып, жанымды жемек берем. Римге пайдалы иш барынан улук. Барынан улук акыйкат. Ал бирөө гана. Эки акыйкат болбойт. Дагы амалданып жатасың ба? Селсаяк. Башта дагы
Азырда камалданган эмесмин. Бирок менин сага айтар жообум. Биринчиден, акыйкат деп айткан сөздөн танып кечүү жарабайт. Айың сөз калп болса, өзүнөн өзү өлөт. Бирок ага чейин сен өлөсүң. Сен Иудеянын падышасы. Демек, кутулуштун жолу кандай болбосун, сен өлүмгө баратасың. Мага калган кутулуштун жолу ушул гана. Кайсы кутулушка, кайсы? Дүйнөнүн кутулушуна. Демек, сен өлүмгө өз ыктыярың менен баратасың ба? Башка жолум жок болгон соң, ушундай. Кудайлар. Geç болып қалғаннан кейін өкінбеске дағы ойлан. Дағы ойлан. Мен бір асқа жоқ болам. Қайра келгенімше, чечимиңди өзгөртпөй турган болсоң, мен акыркы сөзүмдү айтам. Понтий Пилат Исаны bir асқа жалгыз коюп, туңгуюктун кырмызында турганын сезсин деп, жалгыз таштап кетип баратты. Жалгыз калган Исанын көз алдынан ушул түнү көргөн кордуктары тизмектеле өтүп жатты. Иосиф Каяфа, Израиль элинин дин кызматчысы, жипар життүү мира менен майланган дин уламасы, бул элге, Римге салык төлөбөлө деп кеңеш берген. Жоқ. Елдің рухтарын азайтуға әрекеттенген. Жоқ. Бұл ибадатханаларды көбіске сатқандарды көп шыққан. Ова, чамамда түшмал болуш керек эле. Ананда ол ибадатхананы кайра тапкылап, кайра 3 күн отургузам деп жан салган. Жоқ. Бұл бизди октабызды алдаган.
Senin okçuların kimler ele? Oşuma karaganda sen can oku açkanımışsın. Oşol okunun mаңызы hem ne de Ал жөнүндө мен иудейлер чогулган синагогалар менен ибадатканада эч нерсесин жашырбай ачык айткам. Менин окуумдун маңызы жөнүндө менден сураганың кандай? Мени уккандардан сурасаң түзүк болмок. Кудай үчүн айтчы ачыгында. Кудайдын уулу Машаяк сенсиң бе? Ооба. Мен. Бирок эсиңерде болсун. Мындан кийин адам уулунун кудуреттин оң жагында келатканын көрөсүңөр. Бул Кудайга карат келтирди. Уктуңарбы? Бул азыр Кудайга акарат келтирди. Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Буга эмне дейсиңер? Buğa ölüm buğa. Ölüm cenazı buğa. Ölüm Bular gidecek tengirin. Antkeni bular эмне жасап жатканын өздөрү да билбейт. Жок. Кандай болмок болсо ошондой болсун. Бекер кыласың. Сен азыр суусады. Ачка болдуң. Сен Машаяксың. Мына уташтарга буйрук берип, наңгайланды. Жок. Сен менин эркимди Айып пайгамбардын эркинен алсыз деп ойлойсуң ба? Мен бул көлчүктөрдү суусундукка, мен бул таштарды эч качан аңгайландырмаймын. Анткени Теңир сөзүндө жазылган адам жалаң нам менен гана эмес, Теңирдин оозунан чыккан сөз менен да жашайт. Адамга нандын таптакыр кереги жок деп ойлойсуң ба? Жок. Адамга нан да керек. Бирок адамга нан гана керек. Ошон үчүн гана жашайсыңар деп рухтун касиетин жокко чыгарчылар четтен табылат. Рухта, нанда Теңирдин бизге берген батасы. Сен чын эле Кудайдын уулу болсоң, төмөн курууга 8. Анткени Забурда жазылган. Кудай
Özünün periştelerini jiberet. Alar senin butungdu taşka tiygizbey ilipke düşet. Sekir. Жоқ. Алғаш сен мені құрсағыңды тойғыз дедің. Эми сен менден башылдай секіріп, адамдарды таң қалтырар кереметші шағын көрсетішімді сұрап жатасың. Жоқ. Теңірдің құдіреті Eğer sen bilsen bu dünyada uşunçalık köp baylık var. Eğer mağatize büge beni tanıtasan oşunun barını sana verem. Sen bu dünyanın padişahı olasın. жоқ. Құдай егенге табына жалғызыға қызмат қыл деп жазылған. Менің падишахчылығым кралбастық менен езгилікке чыгып булганып бүткөн бул дүйнөдө эмес. Эркиндик менен теңдик ээлик кылган башка дүйнөдө. Hareketin tekke gider. Birlik bilgep duran dünya başka çaba olmaz. Asmandan yıldızlar özgürlüksüz duran sığarı bol tertipte özgürmey. Adam tukumuna can tartam dep bekar kılasın. Halarda önümde kutkaram degenin dağı bekar iş. Malçınlardan elçigen mal sığarı. Adamlar dağı malçılar da elçi veret. Kim güçlü olsa oşanı parktaşat. Keserlerdi parktaşat. Buraları basıp alıp korkulacak. Tamam. Senin hareketigen soğuşların iş bolup terbiye talim işleri ve kendin düşmanların çek koruna bağıttalar. Жоғал! Жоғал ибlis! Жоғал! Жоғал ибlis! Ene. Ene. Geçirmedi. Ene. Mağa kıyınçakta sen üst taktırgan ağlıma. Kayrat kıl. Menin bolsa жараткандан эң азаптуу оржиги болгон адамдарга бара турган акыйкаттагы жол өз өлүмүм аркылуу адамдарга барар башка жол буйруп аптыр. Мен аларга баратам, мени кечирени. Kayrat kıl. Koş, abla. Tengir. Atake. Эгерде мага ушул аяктан ичүү буйрган болсо, мага күч бер. Бир гана нерсе суранам. Рухумду куткар, ата.
Понтий Пилат кеткен калыбынан жазбай арка террасасына керкeye басып кайра келди. Исаны сынай карап коюп, иш ойдогудай баратканын тойду. Байкоомдо сөзбүз аяктаган окшойт. Кандай? Айнаган жоксуңбу? Жок. Бекер кыласың. Ойлон дагы. Жок. Кандай болмок болсо ошондой болсун. Бекер кыласың. Бекер. Римдин өкүл акиме. Кыйналба. Айткан сөзүң ак ниетиңден чыкканын билип турам. Өзүңдү да түшүнүп турам. Бирок сага айтарым. Эсиңде болсун. Сен бир адамдын жанын сактап калаар элең дейли. Ошон үчүн да сага чоң ыраазычылык болмок. Мен болсо көптүн жанын сактап гана эмес, аларды куткарып калышым керек. Азыркылардын гана эмес, сени көбүздөн кийин бул жарык дүйнөгө жаралып келүүчүлөрдүн жанындагы. Сактап, куткарып, өзүң жер үстүндө жок болсоң делеби? Ооба. Мен алардын арасында жок болсом деле. Эр көзүңдө. Мындан кийин бул сөзгө кайрылбайбыз. Бирок сенден бир нерсе сурайын дедим эле. Азыр сүйлөшүүгө жарамдуусуңбу? Эгер сиркең суу көтөрбөй турса, кыйналба, мен кармабайм. Сени тиги дөбөдө күтүп турушат. Римдин өкүл акиме. Мен азыр сенин бийлигиңдемин. Каалаганыңдай болсун. Рахмат. Сенден бир гана нерсе сурайын дедим эле. Айтчы. Айтчы. Өзүңдүн шакирттериңе, жакындарыңа айттың беле?
сени керип өлтүргөн күндө да, 3-чү күнү sen kayra tiriledimmişsin. Tirilip alıp, oňa gelgen bir günü jerge düşüp kelet ekensiň dagı, karduu sotun jüzüp ekensiň. Aytçı, uşintiп şakirtteriňe aýtdyň bile? Bul dünýege senin ekinci gelişin bolat emiş. Uşunday mı? Римдин өкүл акими. Теңирдин аракети ал эмес. Максат ошол болгону менен мааниси такыр башка. Менин айкаш-чыгашта төгүлгөн каным менен адамзат теңирден жаңы келишим алмакчы. Ал кан аркылуу көптөгөн адамдар куткарылмакчы. Улуу эгенин аракети ушул жол аркылуу адамдарга түбөлүк өмүр берүү. Мен адамдарга барчу жол жана өмүрмүн. Адам токуму басчы жолдордун ичинен эң оор да, эң узак да жол ошол. Римдин өкүл акими, сен да ошондон чочулаганыңдын жөнү бар. Ал жол тагдыр терс айылган күндөн, Кудайдын уулун өлтүргөн күндөн башталат. Адамдардын көздөрүнүн ачылышына жана дилинде Кудай пейлинин ойгонушуна деп мен өмүрүмдү кыйганымды эстеген сайын калтаарып, адамдардын муунда мууну түбөлүккө кейиштүү тобо менен жашап өтөр. Адамдар менин атыма бел байлап, үмүт кылып, өздөрүнүн азап тозок аркылуу, өздөрүндөгү жамандык менен күн сайын күрөшүүсү аркылуу Кудайды сүйө турган. Демек, адамдардын көздөрүнүн ачылышына жана дилинде Кудай пейлинин ойгонушуна деп мен өмүрүмдү кыйганымды эстеген сайын калтаарып, адамдардын муунда мууну түбөлүккө кейиштүү тобо менен жашап өтөр. Адамдар мен атыма бел байлап, үмүт кылып, өздөрүндөгү жаманчылык менен күн сайын күрөшүүсү аркылуу мага жол тартып жүрүп олтурушсын деп мен өмүрүмдөн кечип жатам. Токтат. Токтат. Кечке сени уга бергидей мен сага шакирт эмесмин. Эмесе эреже каадасын тактап коелу. Ысмың Иса, жашың 33-тө. Туулган жериң Назарет. Иерусалимдин улуу храмын талкалап, 3 күн ичинде жаңы храм салам деп жулунгансың. Өзүңдү Иудеянын падышасымын, пайгамбармын деп көрсөткөнсүң. Мына сенин кыскача тарыхың ушул. Мен тарыхымды айтпай эле коелу. Римдин өкүл акими. Бирок сага айтарым, сен тарыхта каласың, Понтий Пилат. Түбөлүккө каласың. Кайсамчы? Тарыхта даңктуу император Тиберий калат. Биз анын берилген кызматчыларыбыз.
Bari bir tarihte sen kalasın Pontipilan. Tübölük kalasın. Daha kaytayın dedim ya. Daha kaytayın dedim bile. Daha kaytayın dedim bile. Kula. Körüp durup körgüsü. Uğup durup kusu kelbegen der. Sizler kaytam. Momun darbaktulu. Antkeni. Asman padişahçılık oşulorduk o. Kaygırgan darbaktulu. Antkeni. Kudayalardı sonra tut. Alsızlar baktulu. Antkeni ceralardan encisine tiyet. Adilettik geçen kagandar baktulu. Antkeni kudayalardan soğusunun kandırat. Dili tazalar baktulu. Antkenalar kudaydı görüşöt. Adilettik için kuğunduk cegender baktulu. Antkeni asman padişahçılığı oşulurduk o. İlloy, İlloy, lama sabaktani. Güçköye oluş için al kayara dirildi. Emanı hiç kim kayara ölümge kıyalbay. Anı nasihatlarına camını alıp, adaletsiz soğuş otu çağılsadı. Geçen el kırılıp, geçenlerde kul kaylansa da. Anemi hiç kim öldür albay. Hal dirilip, tınık suunun şıldırında, naristenin gülgüsünde, adamdın yaşı oğul olgan erkinde. Hakikat dilegen derdin ümitinde. Oba, hakikat dilegen derdin ümitinde. Yaşayıveret.